usas mga importanteng kamatuoran o gitudlo sad ni Kristo nga didto di ay sa langit wala nay magminyo ay nga kining kaminyoon kutob ra gid ni dinhis kalibutan. Abot na dito sa langit wala nay minyo dito. Muna sa may buhaton ninyo mga minyo, ha? Higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong pamilya. Mao jud nay buhaton ay pagsigig higugma ng imong anak, imong bana, imong asawa labaw sa Ginoo. Kay inigabot na to dito sa langit ug malangit man ta, wa na gyoy minyo dito. Mao na gilingay mong tupad. Ning nadi na lang kata magminyo. Ana. Aw na man say mga minyo ninyo, mao lagi ayaw lang yung higugmaa ang imong pamilya labaw sa imong paghigugma sa Ginoo. Kay wa ginay ayo nganong kan amay imong higugmaon ang mahanaw ra. Kadto higugmaa ang di mahanaw ang Ginoo. O yun mo dili. O kana. Nya unsa may mahitabo kon ang Ginoo mo itong higugmaon labaw sa atong pamilya, labaw sa imong bana, asawa, anak, ginikanan. Makamaotang mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Muna si Tobit diri sa atong unang pagbasa, nagmahay siya sa Ginoo o gani gusto na siyang maghikog pero ni-resolve gyud siya kay tungod sa kalisod na ba siyang pamilya ba, nabuta siya ana. Tungod sa kalisod sa iyang pamilya, nakamahay siya sa Ginoo, nakahuna-huna siya nga sa mga sala tingali ni sa akong mga katigulangan, mauning naingon ani ko bisag gabinuutan ko. Nagmahay siya pero nibalik siya sa pagsulti nga ang imong kabubuton Ginoo mo'y akong sundon. Kung imo kong patyon okay ra sad. Ana. So wa na siya magmahal siyang kaugalingon, wa na siya magampo nga kining akong asawa, kining akong anak, maayo untang kahimtang, maayo unta ko ni akong pagkabuta, wa na. Ning abot siya sa point kaningon, ikaw lang gyud magbuot Ginoo. Si Sarah sad diri sa atong ebanghelyo sa unang pagbasa, gitamay kay kapito siya na minyo nangamatay ang iyang pito ka bana kay gisudlan siya atong yawa nga mamumuno og bana. Sa gana tong yawa ato daghanam sa dinhi mga ngandeng yawa diin ka ni bunyagi ning yawaan ni. Kisa to nga na to atong yawa limot man ko ato. Daotang demonyo nga si Asmodeus angan sa yawa nga dautan nga nisod ditong Sara nga ang istorya kuno ani nga inighumas kasal wa man to sila'y sex before kasal kay kuan man to pugnan man to sa mga ginikanan niya. Pag humag kasal inighumang yung hikay manghigda dayon na sila. Amaw palay inighikap sa bana patay dayon. Mo nang ingon diri wa gyud wa makonsumit, wa mahingpit ang ilang kaminyoon kay inighikap pa lang aksyon hikap patay dayon. Ang asawa na sang usa inigdog pa lang wa pa gyud sila makahimo sa lawas nun na pakighilawas patay dayon. Pito ka bo patay. Mao na nga gitamay siya ingnan siya sulugoon siyang ginikanan, hawa na diri oy matakdan pa lang minimo na am kayawa diha
Sinan ka imong maid mo insulto na nimo. Mo to si Sarah naghuna-huna na sang maghikog. Pero niingon siya, kun ako ning buhaton, bugtong anak rabako sa akong amahan. Ang ako na sang amahan mo ipakauwawan. Isurrender ko nis Ginoo. Nya ang Ginoo na mag-igo nako kun iya bakong patyon. So surrender gyapon sa Ginoo. Mo na sugod karon kamong mga bana, higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong asawa. Kamo sa mga asawa, higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong bana. Kamong mga ginikanan, higugmaa ang inyong mga higugmaa ang Ginoo labaw anang inyong mga anak. Mausad ang mga anak mahigugma sa Ginoo labaw sa inyong paghigugma sa inyong ginikanan. Mao na siya sakto. Gitawag na siya practice ba dito sa langit. Mao bitan na dinhi sa kaning Eucharistia kining atong misa, mao man ni ang pag-practice nato sa kinabuhi sa langit. Mao bitan ang moingon ko ninyo nga kanang inig-ingon ipakita ang panag-inig suunay, dili ninyo tudloan ang mga bata nga magsigig amin, sigig amin, mudagan nga tos gawas, mubaktas nga respikas kay magsigig amin anang ilang mga tiya, mga unsa pa na diha. Di na mao. Ang liturgical action diha nga gitugot nato yango-yango lang ana ngano man tungod kay ga-practice ta nga managsuon ra tang tanan dito sa langit. Wa nay labaw nato. Ginoo ray labaw kitang tanan nagsuon mo na kanang mga tawo nga nahigugma sa ilang bana, attached kay bana, attached kay asawa, attached kay anak, attached kay ginikanan, tuan na nas impierno, di nakaabot og langit. Wa di nagisulting Kristo kinsa to nga mahigugma sa iyang amahan, inahan, igsuon, asawa, bana, sa iyang balay ug sa iyang kaugalingon labaw kanako, dili angay kanako. Kasayo na sabton. Ingkaw niya pa dir, amon lang ning pasagdan among anak. Aw nahigugma man kas Ginoo, sunda ang gisultis Ginoo. Ang sa may gisultis Ginoo para sa mga anak. Mga anak, sa to? Tahura ang inyong mama o papa, ayaw sila palaguta. No mo na mga anak, di yun magtinapulan. Kay sugo mas Ginoo. Bisan pag ang ilang mga ginikanan, mga yawanon kay batasan, sigig pangasaba, siging panaway, siging kanaganing yaw-yaw, mga demanding kay istanan. Ana, di may radyo mga anak nga, okay ra gid ni, total mamatay ra man ni siya, mamatay ra gid ni. Igabot na mo sa langit, dili naman ninako siya papa, di na ninako siya mama, igsuon na lang ninako. Ako lang gining paminaon, ako lang gining sundon, ako ning tahoron, total sa dili madugay, mamatay man gid ni siya. Ana. Samtang dip ako mamatay, samtang dip ani siya mamatay, ako gyung higugmaon kay sugo nis Ginoo. O di ba? Mga bit imong bana, nganong masuko pa man ka nga nangigsuon ra man sa silingan. So adto sa nimong kabit, yango-yango kay sa ngano man kaday gayango-yango man kanakon sa akong gipakita ang atong panag-inig suunay. Naa man day akong igsuon des inyo, ana? Ingka nabuang na maingon tong kabit ba nabuang naman tingin ni bayhanan nganong nangigsuon naman ni nako. Nya maingon day ka di bitaw day oy. Gusto lang unta ko ba nga malangit ang tulo. Ana nya kamura bang duha murag padong na mo sa impierno. Kay di naman na sugos Ginoo ang inyong gibuhat. Supak naman na sa sugos Ginoo. Ana ba? Kay kung di ta mahigugmas Ginoo ingon aning paagiha, mura nagkitay Ginoo, kita na'y mo secure sa atong kaugalingon, hangtod na lang noon magbuhat na ta og supak sa gitudlo sa Ginoo, nganong daghan marong mga bakakon. Kamo wa mo mamakak. Ilingay mo ito pa din na wa ka kapamakak. Na. Mga bakakon kayo. Nganong mamakakman? Kay nahigugma mas kaugalingon labaw sa Ginoo. Mo nang mamakak.
Pero kining tanan dili ni paghigugmas kwarta, ang pagsunod sa Ginoo, ang paghatag o pagsabwag sa mensahis Ginoo nga ang langit mas importante kaysa kalibutan, ang Ginoo mas importante sa atong pamilya. Dili ta makahigugma sa atong pamilya kung dili ta mahigugmas Ginoo. Musangko ratas inilaray, binakakay, inawayay og panagbuwag kay wa man ta mahigugmas Ginoo. Mo na ang Ginoo niingon, wa nay minyuay didto, ang Ginoo mao'y Ginoo sa mga buhi, higugmaa ang Ginoo. Mao bitaw diri sa atong tubag sa Salmo, kanimo o Ginoo akong gibayaw ang akong kalag. Ngano man kay ang kalag din ana magminyo, ang kalag di na manginhanglag balay, ang kalag di na makinahanglan og kwarta, ang kalag di na makinahanglan og mga degrees, mga professions, mga title sa kinabuhi dinis kalibutan. Usa ra jud gikinahanglan sa kalag, Ginoo. Matod pa sa ubang salmo, my soul is thirsting for you, O Lord my God. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo. Kana ra jud gikinahanglan. Once ato na nang ihatag sa kalag, ang lawas monindot, malipay, hastang atong community mahimong malipayon. Wa na ning inilaray, wa na ning korupsyon, wa na ning gubat, wa na ning siging kalaway sa kinabuhi. Mahimo natang malinawon, malipayon og balaanon nga kinabuhi dinhis kalibutan. Musumpay dayon didto sa langit. Sige, katapusang lingi hingna sugod karon at timano na nato atong kalag, ha? Nakalag na. Ayaw na nang imong kilay, ayaw na nang imong buhok, ayaw na nang imong naong. Kalag atong atimanon, ha? Sige, manindog na ta mga dunay kalag.